E pencheton un trevert ganvet, e veze gwasket ar vretonnet jet taouiaou dirol. A peduir ne veze ket doujet da o duiriaou a da o lezenao. Chetu, ur blei seitekan a triver, e oa un emglo tur, e trei un trivedion peleg a duchen tilot d'ar ur vrou. Klas keren, de jeton, e vehet doujet d'ur four emglo pemzekan da oatregon, hashtag e breiz a brorel. En emglo se, e oa promettet doujen da viriaou, privilegiaou, a frankiziaou ur vrou. De neil, diebi o mam bro d'o ber direiz, un argantourion, hag un aferourien. Un huidjen peneg an ehe, a glaskez memes, en em zevel hagenep, d'or ur rejan Philippe Orléans, ket ur jonch lakat en e blas Philippe Pem, oe bro Spagne, a oa ma bien da loaiz ur poarzek. Philippe Pem se bromettet en estium, de zigas ar frankiziaou da vreiz en dro. E mesk en em glevidi, e oa Marchis Ponchelek. Anao a oa klaouet d'or an drase jet ur boliset, hag a oa a rachete jete, e ti en outro peson en ignol, l'air nim tuhe. Dan huidjen a vis meur, saite kan huidjen, e nonet, e oa barnet ar Marchis a 3 millions de hon, da vout dibenet en deise. Dar blasen du bouffet, e kreisker an nonet e oan dibenet. Dar marese a oa Marchis, blei da huidjen. Gouelet a oa jet ur vretonet, el en devenour d'or franchise. Adresse gret a sort haros daton. Ur c'hanen au court, e o dait davout ur vir vojen a zen. Tchenevedek kreidet, a oa ur pod yaouank de huidjen bled ar marese. Ona Marchis a Ponchelek, inere non im digize. O l'on la, o farida l'on la, o l'on la, l'en farida. Inere non im digizet, koshtuetje betanavet. O l'on la, o farida l'on la, o l'on la, l'en farida. Mais ur porien e claribot, inere noyon discleriet. O l'on la, o farida l'on la, o l'on la, l'en farida.